apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Na, imbag man tanalagip mo pa iti agawid si Kagaldong. Apay, naibos mo ti kwartam. Si kamit aya. Awan mo't sa bali pagawidak no bilang lahi. Si kakidimit ay nawaw. Kasta, di naturog ka kuman ijay sugalan. Na? Total, ijay mo't ti balay mo. San ka de? Anya? No sumarunong amapan ka, alaam aminan akaws mo. Agawid-awid ka pa'y lang. Anya kamitan? Anya kamitin nga. No sardangam kuman, day ta panagsugsugal mo. Sa anak kumamot asuman na o akastoy. Ugot manen ti sayote. Ken toyo ti sidain. Makaumamitan. Uwan tatang, isumatiin loto ni nanang. Unayin ti kastoy. Toyo itay bigat. Toyo itay pangaldaw. Sakit, toyo man itan. Ay, kaya aganos tayo at tatang. Isumat ti adda. Anya, agrek-reklamo ka, gapo iti sidaan, Galdo? Ha? Apay, adda ka di inyawat mo kanyak akwarta, nga igatang ko iti naimas asidaan, adda ka di, ha? Ay. O, anya, saan ka makasungbat? Ngamin, insugal mo amin akwartam, salbag ka, ha? Ano samti agsida iti tuyo ken ugot ti sayote? Agyaman ka kidi ta ilut-lutwan ka pa'y laang iti kanam. Anya. Oh, kasano itan? Awanan ti kanan dagiti buryas, Galdo. Ikanak iti igatang ko. Kasta ka day? Ibagbagak lang arudan. Kasta ka di ko nampay lang. Kasano sa payawang kwartak ita. Uray piso, awan imbulsak. Anya? Kat, anyang arod ti aramidan ta. Ilakok aminan, jay tarakan tayo. Ay, saan Ay, padasag man ti mapan ijayan ni tatang. Umutang ak iti kwartana. Ana, ingkang arudan. Tano awan mabulod mo. Talagang nga ilakok aminan. Anya, awan ipakanyo ni titarakan yaw. Uwan tatang, isungay mayak tao umutang ak kumay ti kwartayaw. No awanan ti pakanyo, kala ko yun Anya pa'y laar-aramidin yung ay. Tatang, insugal mo mo amin na kwarta mo. Sayta, umay kakindi umutang, ay nawaw. Ha? Mas daw ka no apay nga mauk. Naibagan niya ay di na minsan na nasabat ko, ija store. Ay, tatang. Ang damit kwarta kahit. Ngayon talaga, asan ka kaya tapautangan? Ikaw umutang ka, nagiti gagayim mawa kakadwam, mapan ija sugalan. O, anya, adda na utang mo? Ay, awan. Di nakmat pautangan ni tatang. Uray asino mo Mabwisit talaga iti kastang ugalim. No adda kwartam, di ka pa'y mapuutan. Awan kagaya man dito'y balay. Gayam, adda kan ijay sugalan. Uray kalamag na ijay tawa, tapnulaang saan ka makita. Ay nasaan makatulong day tapanagsannaay mo. Ingka agdis kitar iti igatang iti fades. Tano talagang awan, ilakok aminan. Ay, bakit? Padasam nga tatimapan umutang pailang kanina ng iseng. Siguradong adda kwarta na dayjay. Anya! Huy, ibagam ta bayadak mutlaang, apaman nga agsweldoa. Ay na, maistresak talaga, kumare. Jak amo no anya ti aramidak. Ay na, kumare, no siyakla ti sika.
Inig ka kung ti pagnakman na dayjay nga asawam. Adu ti paggastusan, nga maala na payla ang ti mapan makisugal. Day tangarod, kumare. No bagaak, sabali ti sungbat na sika. Jakmet kayat adiswan ni Galdong. Tanurinugya, amangan no jak malapdan ti bagik, gapu iti pungtot ko. Kat, kasano nga rod dagiti tarakan nyo ita? Ila ko yaon. Saan, kumare? Padasag paylaang amapan ijay ayan ni Nana Ising. Bareng adda mautang ko a kwartana. Aywan kumaray, siguradong adu ti kwartana dayjay. Awan mo't sabali a paggastusan na kat. Bareng ako, mare. Ala, panawan ka pa'y nga rod, mare, ha? Inakman ijay ayan ni Nana Ising. Bareng madanon ko ijay balay na. Anya, umutang ka iti kwarta, aya. Wan ko manana. Kasapulan mi nga unay ita. Mano ay ate kasapulam. Kan kanaw ti panagbayad yaw. Uray 5,000 lang ko manana. Kan bayadan may kalpasan ti may sa abulan. Ay na, aya, balasan kaw. Amuyo maut, no niya ti kastak ngagpapautang. Ada interes na. Wan nana, amok dayta. Basit lang mo ti interes na jay 5,000. No agbayad kayaw, ada patong na sa nga ribaw. Wan nana, agyaman ak unay. Adamat la paggatang min iti kanin ti baboy me. Ayawan ang yaman na. Basta siya, no anya tinagsaritaan ta, isaw. Wan nana. Oh, aday ta. Adda na utang ko 5,000 kini Nana Ising. 1 month to pay dayta. Nalawag, Galdo? Wen ka day. Unay kan aya, ay nawaw. Unay kan aya nga. Ibagbagak laang tapno ammom. Tapno ammom, no anya ti aldaw ka ngagbayad. Wey, hindi ka madanagan. Sakti maka mo amang bayad iti inutang mo. Siguradum lang, Galdo. Ala, inka gumatangan iti kanin ti baboy. Intun kon si kalaangan ipakan ko kadag iti buryas. Ah. Total konsumsyon ka mo lang. Na. Untatang, naimbag laangan taadda na utang ko kin ni Nana Ising. Awan ngamin ang pulos tinabati a kwarta ni Galdo. Gaputa insugal na mo't amin. Ay, umaminsan. Ikam nga diti pagnakman na dahi di asawa. Awanan na. Kaslasan nga pampanunot na di tao. Ay natatang, uray anya ti aramidak kan kuana. Talagan sakit di nga intulang nan ti kinamannugal na. No bagaak, pasig abaribar ti sungbat na. Ay, gapuday ta. Iti influence at ibabarkada na Amin mo't ngamin nagagayim na kat sugador. No saan nga di peryaan ti ayanda. Di palutan. Makapa-stress. Malala, alam mo ito duwari mo. Iso pa pagpalingkin. Di may bagbaga. Gadaintin ko Ang mga depender tulatan. Wantatang, kat agyaman ak unay. Huwag na nako. Agyaman ka ata na singpot ni katugangam. Inikan na kapay iti kwarta. Wan nga rod, mare. No awan day jay. Ay, jak amon no sa dino ti pangalaak iti igatang ko iti masapsapol mi. Kat kumusta nila kay Mau? Ay kat manugalat na amare. Anya pa'y ngay. Barang ano agawid pa'y day jay inton madamdama. Panagsusweldo itakot. Panagsuswil daw. Panagsusugal mo. Ay nawen, kumare. Kasta ti ugali da ngagbabarkada. Dualaangan ngal daw, agbayad tan iti utang takin ni Nana Ising. Huwag ka day. Ada na kasip ti pagbayad ko. Di ka madanagan, bakit? 6,000 na. 6,000, Galdong. Pa, una yan na No imbagak nga da pagbayad. Adda! Ibagbagak laeng, tanumaminsan, agin lilipat ka, tapno laeng makalusot ka. Unay ka na Amo man nagswildo aki din na minsan nga aldaw. Iso nga da kwarta. 6,000 lang. Adda! Anya, ha?
Naglastugan tawanan ba eh? Hello? Sino day toy? Hello, siyak daytoy, ni Nanam Iseng. Ipalagip ko lang, nga itangal daw, ti panagbabayad yo iti utang yaw. Ha? Ay, wala na. Urayak lang ang asumangpot ti asawak. Umayak inton madamdama. Itulod ko ti bayad me. Oo, sigay, urayan ka, aya. Aping itakala ang agawid, Galdo. Sa dino tinapanam, apay asaan ka anagawid idirabi eh. Napan ka manan nakisugal anya. Yagmon tay innam aribo. Itulod ko ijay ayan ni Nana Iseng. Imawag itay. Agsingsingiran. Nakababain mat kan kwa na. Manung aldaw adilay ti bayad. Anya? Awan maitid ko. Bakit? Ayan na jay kunam anak kasip ti apagbayad ta. Naisugal mo manan? Wan. Aklo na kanapan kami di sugalan ni Dirabe. Iswa, sana ka nagawid. Anya! Katanya nga rod ita ti pagbayad takin ni Nana Iseng. Ana! Saan ako na makapagtapal kan kagaldaw? Nagsakitan, aya. Anay. Pumano ka! Inka agdis kitar iti kwarta pagbayad ta! Di ka agaw-awid! Aging gangawan maitad mo kanya! Mabit lang. Mga anak ko mabit, Mabisinak. Sana ka ng rabi, eh. Kit, jak pa namigat, Masik ako mamit kanya, kay nawaw. Ayaw, bibiyang ko! Uray mabisinan ka! Imayak tata, ngamin, bisbisinak una yan. Siguro, nakaungat manin di bakit mo niya. Isugay mbay ka dito, eh. Mabisin ka, akit yung kasarakan dagiti kakadwa mamanungal kunak manin. Ijay, ti panganam. At damakan di taonag. Ngemjak kaya tamangan ka tamarwam ka. Unay kayo mutin tatang. Tuwad da kwartam. Ijay sugalan ti turong mo. Kanayon nakmut ngamin ang mga abak ididamaw. Impabalatuan kayo pa ide, sana ya. Italang mo't ang maabak akong tatang. Ay nagal daw. Kas kalatay mo bingagtawan ni Tilima. Kapoy ti kas tapan nagpampanunot mo. Tatang. Amo matati sugal. Sana ka na yun ang mga baka. Mawatam. Ala, pumanaw kan. Hindi mo pagpudutan ti ulo. Ay na, umawawag manin ni Nana Iseng. Siguradong agsingir manin day jay. Katsong bata mo na. Kasaritam iti nasayaat. Ay na mare, mababain akon. Ngamin talong aldawan tinapalabas. Manipod iti aldaw anasken nga agbayad kami. Kasta? Ay na mabagtitak sa ngagpampanunot no sa dino ti pangalaak iti pagbayad ko. Ay, agla ko kalaangan mari iti tarakan nyaw. Ison ti pagbayad mo. Wan nga rod mare. Awanin at talaga tinamnama at kinigal to. Na ito lang nanti kinamandugal na. Maya kung dito'y balayaw, aya. Nga main, di ka mutin mauray nga umay iyay balay. Ay nanana, pasensya kay kuman Saan pa'y ngamin asim mangput ni Galdo? Trimor anapan nagdiskitar iti pagbayad me. Kasta. Adda di kwartami a pagbayad mi kumakada kayo. Ngam jay awanan ba ing asawak? Ing sugal na. Anya? Ay, maistresak nga rod nana. Gapo iti kasi nga ugali na. No, maistres ka kankwana. Di sulangan ti bayad mo kanya. Amumat nga wanda sawa. Ay, di ka madanagan. Oray may sa bulan laangag na di balay ka. Ha? Ay, katwa na nana. Uray saan laang amay sa abulan. Uray pa'y agnanayonan nga ijaynan. Sigurado ka. Wala na. Nukas tangarod.
isaganak dagiti kawas ni Galdo. Uray alain yun. Ay, agyaman ako, nay. Aya, ay nawawa. Anya, agnaudak ijayan ni Nana Ising iti may sabulan kunam. Wan, agbalin ka laeng matababaw nun. Ha? Kalpasan ti may sa abulan, mabalin mo ti agawid. Naa. Ala, insaganak dagiti kawas mo, day talamang bagkat ti aramidom. Anya? No adakan ijay, di mo panggapan ti rumwar. Amumat agwardyado ti balay ni Nana Ising. Anya, kunak man no aramidin nakla babaw na Nana. Ay, sana nga babaw nun, Galdo. Tinagsaritaan mi kiniaya kat kastaw. Dumgag ka. Amin nga iparamid ko kan kakat aramidam. Anya? Tano saan? Ay abagday jay dua agwardya. Ipatulod ka jay ayan titarakan mi abwaya. Aw, agpili ka. Nana, anya ka din day tangay bagbagayaw. In other words, in collateral na ka ni Aya. Ha? Ay, bakit akong Galdaw? Adapay mo. Saan, Nana? Saan na? Diyak ka ba lang ti paparami jaw? Anya, nigaldo ti imbayad mo iti utang yaw. Wen kumare, naumaak mo tin. Iso nga iso ti imbayad ko. Impadawat ko pa ikit din ah. Ngamin, imbagak met kin ni Nana Ising nga uray kukwanan. Anya, makapaalak ka kumare. Ay na, makapaalak ko na mare. Ngamiso tipod no. Barang iti dayjay nga inaramid ko, kat agnakamatan. Kahit kasano no saan nga agsublay. Ay, kat pagyamanak ka. Awanan ti sakit ni ulok. Anya? Talagaan na punwa na kun kankwana. Iso an naaramid ko ti kasjay. Imbis ko maati baboy ti pagbayad mo, nimeten lakay mo, ti inkulateral mo. Ay na kumare, napatpatig nga amang dagiti taraken ko ababoy ngem ni Galdo. Ha, naimbag pa'y dagijay ah. Adda maitulong da, kumpara kin ni Galdo. Asugal laeng ti paglaingan na. Ay, masaya tayo dyan nga naramid mo, ni Galdo. Ay, una yan. Ay. Ha? Sigurado. Iso na dyan ti pagnakman na. Ay, sapay ko mga rutatang. Bareng maikat nan ti panagsugsugal na. Sigurado. Kantsawan, dagiti gagayim na. Apaman, may karon natin utang na. Kanising. Nanay Seng, nalpas mo tanti may sabulan ko dito balayaw. Ang mga namabalinak nga gawid pala iji balay. Ha? Mailiw ako niti anak may. Kasta, siguradom laeng ati anak yu laeng ti kaili mo, ha? Saan nakaraman ni Aya? Anya? Ay, una na. Ikarik ngagsubliak mo ilang. Okay, you may go, Galdo. You have only 7 hours to visit your son. Anya? Anya kamutin, Aya. Apay anaramid mo kanyak tikas to. Ay nawaw. Oh, anya, nakabayad kan iti utang mo? Iso an nakaawid kan? Dayta ti maganab mo. Akwa bakit? Ikarik. Agbalbaliw ako. Ikatay kong tibisyo kag sugal. Naramid na mutin ako latiral. Sapay babakitan mo. Kasla mo inang kun ni Nana Ising. Nasayat ka ti anong balbaliw kan? Day talagayam ti wagas, tapno mapanunot mo ti agbaliw. Un, bakit? Promise. Sana kung agsugsugan. Ay, nawaw! Liklik
ikam ti sugal tapno sa anda ka nga ikulatiral. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.